Ngi pedang sung bahaya pi barok syakan dekat tu kasih story. Perlok susi berpentip syapi bana kitu gi arteli ki channel. Ngin hak bandilit no ya barok ki video namar baladan ke jingthut na ke YouTube. Lek singin sayo ban penmi biang hadin katu kan benai banwan. Tang bahaya mentah pimde ban kuslai na baki khana pin sayo na kan ke channel. Kumta wat glab ban subscribe bat banan o la kabel ba pinjo notification. Kublai shibu ne ke jingkar shan chong pi. Kenang ba pensau tunar ban sngap full ya kan khana mata kasngi ngan shubatai shwa khandiat ya ka introduction. Kane ka story du dan dhar la panwan dur na ka jingsha thombor kile no balaja ha kisnam khat khandai spa khandai pukundai bad usnam arajar iwei. Buana pedang ki bala kham he kin kan ma bhai ka jingsir khai ki kampentriam ki bala le da kile no ha ki tegisnam. Hato ya pi pat la khane em ha ki tegisnam. Na pedang bun ki jingsha thombor adon artele ki main event kata kalong jingsha ra bohor ke lingsoin bad ke jingsha her thmai ke parliament. Hakinik jingja ke Pakistan keladon ketiban la kalong haba paula ni hakabari. Handai wat la kataru ke India kampat la setiaban lai ai. Kadau kadai baga USA kari bakrabor tam ke perthai keladon ke jian dai perlok ke bajan bahabat kari Pakistan. Imat bumla ban lai ai hakabakut ke India kala pentri kam sendon daga secret mission duran dahar bat lembaga ni ke khana pe sekendit bha banyo i ke spy operation ke bashir khai bha jongki. Marsen sedang lapen i hakalai pau tarik una opera akat kandai spa kandai pukundai kabamut cis ngi swaban poi usnam arhajar. Ngiyo i ya wei ubre bekerteng wajah sansal ubadai chief director ke Indian Intelligence Bureau. Kumta na uni ubre ulayo jeng tip bakaling sun ke balai ca Afghanistan kala syakit nam no dang sipor arpor. Latip badai kila no Pakistan hi ki balale ya kani akam bat barok ki pesenja lapen long ya ki kum kilanon. Kila no kila dawa badai ban penlait no katu kan ningut ki bre jongki. Na badang syan ke India kala kem kila no jongka Pakistan. Ha balatip ya kani ke jing dawa waje kum u he do ke intelligence ula kulmar khle. Bad hakani kapor umnang syuk ban le gumno. Kumta habakut ulara ban bak khle ya kani ke jingjia bad un le ya kendu ya prime minister bad ya home minister. Handai so kundit baki India hakani kapor katulat baha bat kaman se ban ko ngu ya kecing kuat jong kilek no bat ken ban penlait no ikilek no ki bala syakam kapor kalaya chan arsnam hadien kecing jia bat haga khatlai tarik uno pra arjari wei ka Indian parliament kala syak thombor biang ladon sangut kilek no ki blarung syapo ha ka baki la penyap barok ki security kan. Marmaru aje ulawan poi sya parlimen barka tim jong u kala pen kuit sendon ya barok kilek no. Kumta haba ke India kala pen pawi kini Kamerunar hapo United Nations bad ha ke USA. Handai sung kendit pat baki lek bom saliai ai. Kumta haba omlar kam ke jia kren u aje ula syong ke emergency meeting bad barok ki cabinet minister. Kila syim da karai ke bashir khai bah ke bagi la thau sendon da commission dhuran dhar ban ajik sneng no ke Pakistan. Ha ka jinsya ka dega secret mission bada ka nekin sa pha breu syapo ri Pakistan. Ka thongi ka de ban pentlot napo ya ki bor sipai jong ki hi. Hadin la peniyu Hamsa Ali baladon ha Afghanistan bad uni ude usmat ejen uban pendap ya kita ki kam hapo ri Pakistan. Na ka bentakan ni commission u Hamsa la pha shwa syapo Afghanistan. Bad nang ni unsa sim fake ID kumunang Balochistan bad hadin kata pad unsa yo rungsuk sapa Pakistan. Latip baka Balochistan kadai kecaka ka bae bha bad keladon hapdang kiri baju snaman kapor jong ka Pakistan Iran bad ka Afghanistan. Wad la ka jia dai jongki kam dalong ka babha bad along kumu beseng bad ka khnai he hapo rishiam. Kumbapau ka Pakistan kala khanji ka Balochistan kum koloni la jong. Bat kampe wala dadon sibun bha keci kan an. Da kum ni langsung thu baki pai ba kan nikari kila syak kontrol ha ka Pakistan na Selandan. Ha balatip ya kan story ke India kala pha khnang yo amsa ban yo dung se Pakistan kumunang Balochistan. Bada ka balak kumta on salat na kecing subas niyo. Kanika buat kan sepen kondisi sya ka Pakistan. Bat syan pensatip kat badang yai kanika khana. Hadiam balarung se Pakistan. U Hamsa ura One Direct Shalari City jong ke Karachi. Kani ke jaga ke dega bahaya yo bha bat kala dega main city ha kani ke khana.
Tang supaya hamsa ulaya kenduk shua ya wei Indian agent ubalatip kertang ya udau Muhammad Alam. Udai unang syong dukan bat ula sa Islam bahang ni. Om tang ba ula imarwei handai ula penja shibun bahagi kam jongki agent. Bat habadan kam ula lom ya kejing tip ban pa apat syapok ri India. Kumta lamba kejing rap jong katim jong u lesi u hamsa un salah ban pendap ya kani komisyon ke Bashir Khai. Muhammad Alam ulaya thu au hamsa balai ujiat ya kani kenong ba. Na baka dei ka pedang bala pihak ya bon ki weipat kinong ba. Lada kontrol ya kani kenong ba. Kamut ba ulayok kontrol ya ka Karachi. Bada kom ta ulayok bat lot sendon ya barok kawai ke Pakistan. Ulaya thu ru baladon ki laingut ki senara kanong ba. Bala tip dau Arsya ubabu bat Urahman. Na pedang kini ki laingut ki senar Urahman udai uba khamsir khaitam na barok. Urahman udai bala kha hapok bala Jestan. Bat na kan dau i bhai ki berula jong bat cuma ya no ban penjo e ka hau jongki. Kum tau Rahman ha ka jinsi sha ula dei khun be an jong babu. Onda ula rang ba ula wat sapang kata bat ha ba ula lap ula penjap sendon ya ka kemela jong. Hadin kata Rahman ula khis pa kan san bat ula yok bat de ka bor ka baklan tam. Na ba ula sensyar haduk lai teli ki benta jong barok ka wei ka Laira City. Ki wei pat ki batam la sensyar da babu bat Warsya. Handre wat la kataru Rahman ula long marwei bat ki arngut pat ki la tim op ban hiar thma ha kanu kapor. Ha gawe ke bentau ramsa ula sedang ya kani kapelan. Bat kata kapelan kadai ban yok join lang bat ki kang jo Rahman kampela da jasa kumnu ru. Hang ni kin perlok langsung thu syai balai ula thau khnang da ka fake ID. Hadin Rahman ru ha balawan kerpathan dikena unsa susun bat unsa sya bai bandrung syakatim. Hang ni latib bau Rahman ula dan khun arngon uwei ubala khar khandai snam karta bat uwei pat uba khandai snam la ni sipo snam. Hadin uparlo jong u ula da ban pen bai taring ban penya thok nok sendon ni ukhun bahe jong u. Arsya bat ki brio jong u kilatib syapang kani. Haba kilawan kila yok jing tim bau khun he jong Rahman unsa don lang ha kata ka jing thok. Namar badai ka jing thok ukhun jong best friend jong Rahman. Kini kinong syun Bashir Khai kila pelan ban penyap sendon ya ukhun bahe du jong Rahman. Hadin hamsaru ula yok ya kata khubor na ki bor sentian. Kumta kila pelan ban penlaj im ya ukhun he jong Rahman na jing syak penyam. Bada kumta unsa yok ya kajing syania badu hamsa unsa yok rung da basuk sya ka kunhun kang. Habala pai ka singya thok hamsa bat ki wei ki echen kila ak ila de kum ki wei ta. Sa sipur khun jong Rahman ulawan tamba ka bakandit bah ka long ba umdon marwei hi. Ulawan ya lamlang bat upara baren. Ha balayu i kani u hamsa ula kul markhli na ba ka jing pelan jongki ka dei ban penlaj im tang yu uwei. Menta kumno kan kena penlaj im hadu arngut dah ka ju kapor. Kat ba kidang perkhat tension kendit ki beriu jong Arsya bat jong babu kilawan poi kerki. Bat klam ka jing ma kila sedang bang sendai kili na pan. Ha ka bas dang hamsa bat ki beriu jong u kilala bah ban a cing ada. Handai haba kila kham tulot ki beriu Arsya bat jong babu kila yok dong ban set jam da ki phoguli ye ukhun he jong Rahman. Ha balayu i bala pai thliu lut kamet jong khna u hamsa ulai la ka bala ban sat snam. Handai haba kut la syu ban lai ai. U hamsa ula kthang palat na baga palan menta kala flop lon. Wala da ja hadu kan ni u hamsa u klem na du jingkermen. Ulai kon satari kiruna rahdu badayo penaj im yu baren. Hadin kila rak kerki yu khun he jong Rahman cepo hostal tang bagi doktor par kila penpena ba ula dap yam. Ha gawe ke bentau Rahman ula tip ya kani khubor bar ulawan kerki cepo hostal. Ula keli na khun rit ka ai ke belaja ha ka cakaya tho. Uniru ulai thu hok ya barok kumbalong ha ka bau hamsa ulai khun do yap banada ya ka jing im jongki. Ha bala tip ya kani story Rahman da kajing lului ulawan keren yo hamsa da ka baong para phide si syau ai philong kumangel u balaya dalam ya kajing ka samjonga u hamsa ru ula jubam ngade unang Balochistan bat phide u idol jonga ula keren khnang kumne na ba unjo ya kata kajing syania na u nalor bau Rahman ula sngo komen banyo sngo ya kajing ro ula seiru da kapisa ban ai badan bong. U hamsa bat ula kentai jaga pisa bat ula ong ba ukwa ban long kum ki kang jong u. Ka thong hi ka dei ban penyo e ka hok persya e ki riu pentriam.
Kini ki kentien kila kata shisha ka donu jong Rahman bat klam perkhat ASEAN ula penrung mar syaka tim jong u. Parlok hang ne kan sa itenat bha kan ka khana batang sipang arphang phesayo i. Uhamsa suki ula tresi tom kum ki waipan bat sisin ka sngi imat bala shane than u Rahman ula ya thu sndon ni ki bumlong satya ban pentip beriau. Hadin ka to kan sngi u Rahman ula rai ban penyap no yo babu. Kadau kadai bola simju bore ukun he nasla ka perthai. Ha ka jo ka to ka sngi omla ban tip kum bakala jarang khan na ba ula ya kendu badu Jamil. Ubadai politician jogala resiti. Ha ka jing hisau ne ubre ula ajing kersyan bad ka jakari na ka benta jong Rahman. Ula ong Rahman ngatip ye ka jing do jong phi bad ka ka jing sat jong phi ha ka mensiam. Tang ba ku men nga kerpa de phi sngo bahawat le menta. Bai ka election ru kalajan ki breu ki tip ka no nga ye phi. Lada phi la sneu menta kamut bakan sakta ka buram jonga. Bati kena ngan saram ru ha kan ke election. Hadir Rahman ula pedang ye kecing kerpan tang ba ka mensiam jong u kana nang ing kanang mi kisngi. Parlok phi su thu hi kan no kecing ta bajur bar kecing bomla su ban matai ban chudu ukun he kata ru ha ki kuli jong kinong suan. Na kan ka daw kecing pang than ka men Rahman nang yo thia su ka tu kan nemen. Hadir ula lai sigi kang ban keli kumno an la menta. Kila cuba bagi day bansa nge shwa sipur bar ka badon kam ka day ban penklan shwa ya kan ni ka kunhun. Handai habala keli na uham sapat ula cuba hab ka ba pertam. Ula pensit da ka baong. Ladang adon na jaga jong phi ngan keput baik na ka bentau kun bat ngam khain satya ru yano. Ha ka jing sha dei babu bula plan ni kini ki. Ula tip lepa ba unjo ban penjab ka yeng ka sem jong phi ha shwa jong kan ni ka election ka ban salong. Pensa singap klam danu satya ban lai pat ya u. Kum ta ha ka jing so jonga phim de ban lai kum ne. Phi la le ya ka jing bakla ka basir khai. Kadau ka de menta un sa khun marwei hi ha ka ni ka election. Namar ka ni kan sa job ha ka election bar ka de ka plan jong u sudah. Hadian on sepen priang ka khubor ham saya bahwa Rahman menta ulat trot shisha. Nalor kata sakawe ka jing mentoy ka bakra ba om dei than tang ka pun. Handai kan dei baki beri barok ken cep tiang bahaya phi. Ken saong pan le kai ba Rahman te om long tan. Rahman ula perkhat jeli ya kani. Bada bakut ula mencur baru hamsa. Kum tahu la tahu ka plan kum no ban keput no yu babu. Nengkong unyo penyap shua uwei hadin uwei pat nagatim. Bada halas un sayo penyap pat sayo babu. Dei hagani ka poru Rahman ula pendep ya ka keput na ka benta jo ukun. Hadin kata ke election kelapoi, bad ule dah bekerjaan do Rahman ula jauh kepun. Onda ule dah ula krep bam semai ula nervous bah, banu isi bun kipai ba ki badai kinong kerjaan ad ba jong Rahman. Langsung tu barada Rahman unrung politics, ule dah un saklam na kan dikesuki. Bad kum tahu ula perkat per bad unum nu setia ban le persya. Hadir malah penjam no ibabu, warsya dan bori esyu. Kum ta hagani kapur kabor na Selandan kandai petang hakti jong Rahman. Kat badang yai ke program uham saw la yo i ka khun jong leader bad ulaya mat hang ne hi. Hagawai bad kaliang leader nang yo thia syu hakum kini kipor. Uham saw la yo jing tip badai ki businessman ki pekerjaan yo leader bad kum ta kim kwa ya dai kam syu bad Rahman. Ha ka jing shisha dai ki businessman ki bathai pisa da ki klor ha uni leader ban thong pai ba bat yo ban bam pandi. Handai habala cha kum ne pat uleda ula sep tiang palan. Bala dalong sa kum no ru dai ban weng bai yo Rahman na kan kelenti. Ha ka we kaliang ladon arhut ki big businessman ki balawan ni kendo markhamat yo Rahman. Kini ki dai ki sipara bat ka kerteng company jongki ka dai khana brothers. Sngoma bantip bagi ni kidai ki beri bejula isubon ki kambuman bar kem jusalia yanu na baki ronding bait da kapisa. Sabar kata kila print da kapisa thong bar kila supply ha India lamba ka kanun kang. Halor kini ki kam baro uham sapat ula pha jing tip sapori India. Ka kam ka bakham kong san ka dei na kini ki brothers ki balanut ban print pisa thok ha industry jongki ha po Pakistan. Hadin kisah penjat jauh se India pen pencot jika yok akon dapat penkiu dore ki mar ki mata. Hakwe pat kasngi Rahman ula le se jaka bakanca bat ki beriu ki bacan bah ban thau no da kasakradil rengkat lang bat kini ki arngur ki big brothers.
Hang ni kila penithu yu Rahman hau ISI jan ubala tip kerteng yu da Major Iqbal. Major Iqbal ulaya thu hau Rahman badon kam sibun bah kitir thma bat khambiang la dayo ikitiar set USA la ni na po ri Russia. Hang ni la se pen keli kumnu haba ulalong ISI jan udang ku athiat pat na kan ni ka kunhun kang. Ha ka jing shahi kedai bakim kuat dan lelei ben pa perthai ba makiru kidon ketilang ha kini kam lek no. Ikuah banyarap na rinari balada kisah kem makenaru onam pa perthai bakari kan don benta bat kilek no. Kumta ka kam ka bagongsan Major Iqbal kadai ben penjok tiar thma na kini ki kunhun pentriam. Bat hadin kata pat ban penpoi ki tiar thma hakti jong kilek no apori India. Ha kata kerukom ken sayok dek sibun ki kam pentri balai pujan barkan kari kam dek setia bandon ke cingso. Mentah pin berkat bau Rahman undai unang penyai ki tirsian handai kam long setia kumta. Utrai ha kam tang kumutat parti barkin haban thiat pat na po Balochistan. Lese kinam yok than na ki sipai jong Pakistan na baka jadai ki ISI kam long setia ke babha bar ke Balochistan. Handai namar bau Rahman udai Baloch baru deu social hero ha Balochistan. Kumta unjo abe bantiet kat bau kuat. Hadin katukan Nepal lapan i bau Rahman ula poi dil bani thitir thma baru wei uklik du jong ka Balochistan. Ha ka wei pat ka bentau le dau lai keren bar USP ban weng no sisdon yu Rahman na kani kalenti. Uni USP udai Chaduri Aslam bat shen penseu i ki kam ki bashir khai jong u. Ha ka jing sha uni USP ladon Halara City ladon lagi post nam ki balaja manshwa. Handai dei uni uju li dau bala transfer sya ka wei par ka jaka bar ka dau ka dei bau uni USP ulong baslur baru bala tri hok ba ya kania kam. Ha kita kisnem ulala ban pensange ya barok ki kam sneu bar ki kam runar jong kiri buman ha kani ka city. Handai mentaka kelapad ula kuat ban penduk no ya barok kini ki kam ke bashir khai jong Rahman. Kumta ula ong ha USP mentanga kuat ban posting biang no Halara City ban pendap iki kam ke bedang sa na do menchua. Kajeng mut kadai ban penyap no sendon yu Rahman ha ka an counter bat bemanra jing suk biang saisian ha kani kanong ba. USP ula ong gadangan ja da keplan jong pi ngan sa feel 4%. Dau kadai barok ki pulit anong ba labat lut dau Rahman. Kumta ladang amut ban pendap ha ka an counter makikin sa pendap kelayanga. Kumta kenang ba sukses kani kam ngakwa bandai iki barok ha ka bari. Kata kamut ngan sa thung sop iki pulit la jong ha kanong ba badang ta ke operation kan saya baik klaim ke cingwen. Ha ka wei pat ka benta la pen i ba ka love story jong uram sabar ka khon jong leda kalana scam shu na do bay kan do nang kong. Ha ka wei ka singi kila shong ka sibun ka por bane phliu jong ien. Ka to ka ne por ka khon uleda kala yo i ka dur jong SP. Haba wam sau la kali chapang jong u kala thu bau juan ne kan do yu kupa jong ka man ka singi. Kila don ka plan ai cylinder ka bashir khai ba. Habalas ngui kan ni wam sau la song thu baladon bai ka jing thut ha po ka yeng ka sem jong Rahman. Na kan ka daw ham sau rebuj po bashir khai ula khro ya ka baladai dang yo i biang USP badang wan hayen jong ka. Kadai bas ngap tu bat kumju ban ring sendon da ka video. Ha ka wei ka bentau Rahman pat ula lai shim ki tiar thma USA ba Russia na Balochistan ba pen poi hakti jo Major Iqbal. Hadian Iqbal ula keren syai bakini ki tiar thma on sepenon kambait tang hapo jong kari India. Ken sapha isibun kilek no na duriau bat ken sale igini kam pentriam bashir khai habon teli ki jaka. Ha ba wam sau la don lang hang ni kumta ha kan kamit ula pha jing tip sapo ri India. Handai songsi bawat la kari India kala yo jing tip chua banja handai kam la pat ban pensange. Ha gawe kaliang uli daw las dang ye ka plan da ka papenan kam USP ban penyap no sisdon yu Rahman. Nangkong kila hukum yu personal cook jong Rahman baun berbi ya kecing bam jo ukun bari jong u. Ha baula kampang Rahman bar kalok kila her kerki sa postal kataru klam ki security ki bakhambiang. Hang ni kan hashtag nanti USP Chaduri Aslam ula kang snon sebak iya kan surang. Nang ni USP ula kamsuk yu Rahman banelam baik-baik siapa police station. Pensa kendit bahaya kan ka plan. Ha ka jing sisya USP ula kwa banelam yu Rahman sya ka jaka ka baganja kata tang marwehi. Bad ha kata por sa pelai ka sya khla bu un phat yam bad hadin kata pat un sayo ban penyam no sendon ya u.
Unsa kena bahag kata kapor krek ban kem ula pet kran, bada kecil set markeliang Rahman ula syak set diam. Haga juga por Hamsa ula yo ke video balasan daga yakina kabade ka khun jong leda. Haga video leda ula batai kumnu ka plan mentaka sengi ba USP un pendam. Masen yo ikan ke video Hamsa ula penun kam wut ya ka master plan. Ka emo ba unle. Ula kole ka yakina ban phak wan ikan do yu. Hadin ula kole ule dah daga baong. Ka khun jong me ka danak ti jong amanta. Ada mekuah bakan daga em penlait no mentah-mentah hi yo Rahman. Ngaladon ke video proof balada me pene ngan tas don haki news channel. Hadin kata tang hapo kendel kenta menhap naga syuki bad men bam cadai sendon sirta hapo cil. Masen syak berngam kumne uli daru daga cingkelas nir ula kol di USP ba un penlait no yo Rahman. Handai lami ka jing ka bakraw na ba USP ula ong. Ya kanu kam ke banglas dang ngamla satiaban no tang siteng. Kum tangan haban pendap baik ya kani mentah. Habas ngutu bum don borai ai ule ula kol biang Hamsa banet hu ya kata khubor. Hamsa pat ula pan ka address jong ka secret office jong USP. Kani ka office ka don hi hapot la resti. Masen yo ka address Hamsa ru ula poi pat ula ring merawi kisah pangut ke officer jong USP. Hamsa ula kol USP balada penlait no mentayu Rahman kamut ba un set yap ya barok sa pangut ki pulit jong u. Habala syak berngam kumne USP habakun man si ban penlait no yu Rahman daga basung. Hadin la pen iya ka ar pendeu tarik benakat wei jo usnem arja pra major ikbal ulala ban pentriam daga basir kai baha po India. Kata kalong ba ulala ban penun kam da kile no. Habala yu iya kani khubor Hamsa ula pai don ho shisha. Kadawi kadai ba ulada biatu aswa bancia tamba maki pat kimla satia banyada. Haba sungla sya asyu Hamsa ula rai ban sim tino haladi klem da shania akini ke intelligence nang ne syakman. Ula plan man penkwit no sendon yu Rahman na kani kelenti. Bada din kata usasan syari ka pertai Shalandat jong Karachi bada kumta ka Pakistan hi barok kawai. Hang ni latip syai bagi de gila no hi ki balasan sya napo jong kari Pakistan barok kawai. Kum tahu Hamsa ura leit keren direct yu leda daga baong. Ngatip baha bapi kuak ban pencak kerteng no yu Rahman bat ngaru ngakuak kumjuk na bagadan kampan kontrol di Kalara City. Kawai ke bakham kraw tam kadai baga kunjong pi ka i pala denga ban mentane la syai ngan sadik thau ba ya pi. Namar kata radangan yo sensya di Kalara City pensa keu konsan kabor na bangadai na kajuk ayeng. Ule dah masen yo sengowi kata ula kemen palat kamen siam. Kabakendit kalong batang hagas ngi babun ule dah ula penia thos ndon ni ka khun bat Hamsa. Hadim balai pen baik lang USP bat Hamsa kila plan man pencak kerteng no sendon yu Rahman. Hagawe kaliang umajar ikbal ula pantir thama kerki bat Rahman ru ula penjo klem da penslam. Handai hagas ngi ban sa atino Rahman ula ban pliet daga kanal dam. Dai namar kata kada Rahman ula phak shibun ki kang ban poi ki tir thama. Hadim palai lam lang yu Hamsa Rahman bat ki beri jung u kila leit lang sya kata ka program. Dan babena ai na bau Hamsa ura da plan lepa bat USP banjo mempengat rengkat yu Rahman hasyiteng lenti. Handai hajaka banja selenti badai Hamsa ulanya pen ban sya kawe bat kawan we. Kani kalapan kendit bat kalapan subas ni yu Rahman. Ula thombor kensana dien bat namar kani Hamsa umla syuban kontrol bat kekali kalalai aksiden haudien. Hadim balami syabar ban pet kran Rahman ru ula bat thong banjo ban penyam. Hagani kapor USP ru ula kan poi bat along kumba USP ula bat thong yu Rahman bat Rahman pat yu Hamsa. Haba kilaya mare syaklaw katu kani por haba kuru USP ula lab yu Hamsa bat Rahman markman. Rahman ula kendit bakini baro arngut kila tim open ban bat klam kecing mahabu USP ula kruit jam yu Rahman. Ubade ubri ubashir kaitam ke kampentriam hakanong ba. Krek ban pet na USP ula set jap sendon yu Rahman na rendang. Hang ni lapen iya kisngi ke baladam haka baki arngut ki lapen baik ba omdei ban set jap marmar handai la kumne ude banang emhi kumba ar peminen. Hadin kane Hamsa ula ra yu Rahman ban tep apa auto bar ula aku mempenlaj em lam yu kat bala. Mar kumne ula kontak ya baro ki kang ba USP ula set jap yu bos bat mentah ula pen kitno ya u syapo hostal.
Handai syuaban po syah hostal urahman ulayam pada kumta ke pelanjung hamsa ke dalam sukses. Namar kani la viral bahagane usba urahman ula syat ya bu SP cederi baru hamsa pat ula ris ya kejeng iman penlaj imlam ya u. Habala yo ikat ni kejeng bahagi bre jung kelari ru kila pediang ya u hamsa ku muhiru jongki. Hadina pen iya kejulong basisya jong hamsa. Ula dayu koi di beramut ban syap hasino bad dan syugi bahaya masem batang iwairu. Kumtau Chief Director ke Indian Intelligence Bureau wajasan sal ula afa ban IT no nak benta jongkari. Hadim bala pentebit ke training bapher kisah hak ban pendap ikan commission ke bayatam. Kapatri kalakut dah kecing penyak bayi mahasiswa yu Rahman urunar bepaunam. Ubrio bala bet thong om de manu-manaru handai ude unang bala jong uhi bekerteng hamsa. Ude shisau mo. Ude utop secret Indian spy bala rik tengan hapok Pakistan. Pemlak ban mundur baga kerteng basisya jong ude ucas kirat sing. Kani keduran dahar tu kan sepen iya kecing im selendan kabala dap no ha kecing im jong u. Kadai ke bakendit bahaban tip ya kita ki aka barok. Kakhana kelas dang dah kepapen iya kawe kenong ba ha Uttar Pradesh. Hang ni ucas kirat ulam mutlai kenduk sop-sop yu wei perlong ubade udila na keperthai ke bari. Ha ka jing sha uni ugai ude udrok dila ubom cudap banlek ye kan gono kam sneo. Ukpa jong ne perlok ujum lien mempenyak yawi kimar belak alenti sengkien. Na kata-kata ujas kirat ru ujuan teng-teng syane ban simar. Tang supaya kila kenduk mar khmat yu dila ba isnar bah. Hadin kila ai kawe ke secret list banathu ye kecing kwa jongki. Kilawan kit sibak he balasang thu badai kepisah. Udila ulama ham. Ngan ai gitiar mentasien handai next lada ukpa jong pi umwan dalade kemut ngam tre syuban ai. Hadim baladap dilu perlok ula ai syu sakawe kalis haudila. Kidan kam lai teli kisulai baklan rengkat lang bar ke AK-47. Habalayu isai kani udila ula kenden bad ula keli. Kaperthai ayu bakum kani pidan kam sulai kata perlok ula thok daka baong. Ki kena di drok kila lek kensya baha mentaki por. Kila shimi kamar tambah kim trek ban pisah. Dai na kata-kata ukpajung iru ula pharak kon baneda na kacing syak bam ei. Kelam da bun ni adila ula IT haki ya tiar ke baklain bor. Mas nyok tiar kila mare wud-wud saja kala jong. Haduk kan mentau jas kirat ula sengap bejar-jar tambah om dan bebena ba ula pelan biang ha kani kela. Kendit-kendit dah kesien ke bandengkong ula ong. Pinhap ya thok bat ke para jonga. Balai mu ujas kirat ula keren komuniki kentien. Pinsa syam sa sipang ker badang yai kani ke khana. Perlok udang kerpak rit dak baong. Berkat bahasa ya kani sa sisien. Ke ai ke bepinlek pinam yok nong ai ru. Handai ujas kirat klam ke jing tiang ula ong. Ambarok ke lelong perfect. Handai ke yang kasam jonga kawan nengkong. Marsen ong kumni ula tap art lagi kon hapok bal. Ula bat saya ke AK-47 hakti bat ula yai bahek la kumukla syaka we ke yeng ke bathaba da kilain. La i kumbadon ke wedding party hapok yeng. Jar-jar ula kieu hakendro ke bacerong bha bat ke khmat ke basyai. Ula yo i yanore bare ha kamera ke badon halor. Ula yai klempen sawai ei bat habala poi hajan. Ula paitu na cengkhang bat ula lap i ubri balawa na duk meneh. Ladon lang ke kenthai bat lapau kumbadon ei hapane jongki. Kendit-kendit dah kejing kencat ke bateng ujas kirat ula laban pen prai kejing khang bat ula yok bandrung hapok kane kamera. Uni ubri ubla syak penthut ula khilap dah kejing bitar bat ula sedang bangkeren pok ye ulai pujan. Handai ujas kirat bat ula keli tangkawe kejing keli bun-bun sien. Syai ke para jonga. Uni uri ula khla trek ban cuba bai ai. Hajaka ban ya thu ban ula berengan ban bun-bun cai ban penting ye ujas kiran. Hadian ke drama ke bacur baha pada jongki uni ubri ula khla ula sim sulai kensan na cerong mien. Handai syua ba unjok keta ke sulai ujas kirat ula sendaj kuli bun-bun sien na syadam jong u. Kibri ke badang enjoy syat party tang syuk sengawi ke gon kila sedang ban hariap la kamen-kamen. Dai hang ni kan ujas kirat ula penpa perthai sendon di kam penma jong u. Ula kruit jam nekat ke bawen bat ula siat di kibri klam salia lalong kumbas sem syapok klau. Habala liam lut ula sot na rendang sa uwe umin gayu belatip kerteng daw titu.
Uti tu namar kejing tiang ulah sendai kuli kat balak bor, bat rengkat kejing keren po ye ulai pujan. Hadin kejia kun ka bai tenat bah handai habakut pan, ujas kirat ulah yok bat ye unadian. Ulah keli kejuk kejing keli, syai ke para jonga. Uti tu pat dah kejing mutulap ulah sengap lakas ngam. Habala kiu ing haduk lom terwiang ujas kirat umlak syasyu, bat ulah setiap si sendon na kemut jong u. Ka kemut jong uti tu kala prapum. Habala pangsir kai bah uti tu man si ban ang da ka baong. Ka para jong pila set kut dah pok pom house. Habas ngau ya kat kata kejing sya ka basir kai, ujas kirat ulah king klik da kejing bitar. Bat ulah penap kon sunun na klik jong uti tu. Kelama ulah kem kuli haduk benda prapum ka klik jong u. Hadim bala penyap barok kirang ba ha jakaya tho ulah phatna kum balam wir sya pom house. Habala runga kamera ulah yu i dur khamat jong ka para ka bala khas nam. Bala sung thu bala le maral para deka. Baro arngut kilayam khlam sange kham tam habala yu i biang sai sian pan. Hadin katugan sengi lami kejene ka bacur ba pa ukun. Kane gelaja habala yang ujas kirat ahlor ka sunduk sakhi. Ulah ya jong u da kejing skam ulah keli. Hatu don manu-manu batem, balai ujas kirat ulas dang ikan kecing penyap tem ke batrem tam. Katma ke basnguma shisha banyok sngau. Hakikat tu kan sengi baladap ki bahyang basam runar jong titu, kila bom latiat di ukupa jong ujas kirat klem isnai syu wat kandiat ru. Hang ni latip badai usipai balasong tany, bad haka servis uladai ubabana bah kecing slur. Habala syak bom jam kisah tek doktor lain rendang, bat kisah sedin pad hatanat diang haduk bau nacak mensiam. Om tangkata kini kiri runar kilapatan saya arngut ki para jauh cas kiran, ki bom bena ai ruem jaga benang ke kendau. Uti tu bat kat arngut ki beriu jung u kilale ik kampap kamsang ke basir kai, bat kisah penyap ru haka rukom ke beima baha. Hadin kisah kidnap saga para barit jauh cas kiran, bat kisah setkut pad hapok jauh pam house. Hagini jingja ki basir kaitam ujas kirat umbenai ruem nabai radi uladon ha army training ke bacengai bah. Habala jakat kani ka kemir kat kepada nut kelamare sya police station handai ki pulit bam sapat kila kentai ban sim ya kani ka kias. Dena kini kita bala penbor ujas kiran baun ha ban sim no sundon ni ka anyak ti lajong. Kata kalong ban peniar keput no ke balak bor kamper wala daya ladi ru ude ban yam. Habala jandu cai kaji yang kasam ke jumut jemput khajo jas kirat kampiang syu bat along kumu beriu belam wir. Kendit-kendit kalau ya ke bepersyak kelas tang banah la. Mat day na kanu kadau banjo jemput stom tang nyu senam kampat biang. Kat kene kejing le jong jas kiran udai hok ban syak pasi. Hadim bala dawakan san ka kut hering kala kut no mantakas ngi. Kapor kalaya stad arsenam om dan babana bat mentakas ngi la transfer sop-sop yang jas kirat na kawai kecil sya kawai pan. Kakali pulit kalaya lembah kawai kelenti ka bangi upaha. Om dan ai lait no setangki pentah ke ba na barok saudong. Handai hakan ni kapor bangi upaha lami kensan kejing sya thombor. Artali kali ki bemitu kila blok ki barok arliang. Ki beri ki balaking atiar upaha kila kenti bat hajuk kapor kila sedang manter kulina pang. Nalor kani ka bai ma syusyu kalong bana siliang ka pentah ka ba lami sibun baki kang ki balas sendret kuli klem ka jingmam. Kum ta ki pulit kila syak tram bat kila kem kuyuk bum tip syu kum no ban lek mentah. Hadim balaya siat sipang ki pulit kila jam khnam bat don ketukan ningut ki arang kila hiar ban saino yu jas kiran. Hadim kisah tab apok kali la jong ban kit syaka-caka ka bumlak bantem. Balai mo ki kidnap ya ukum ne. Pensalap syuk ya kadau ke besir kai bah syelendet kini baro. Om Slam yu jas kirat la bret no syacaka ke bekencak bah. Marsun lau ya kamas ula pej mar khamat bat ui ubre bompat itu. Uni ubre ula keren dek jingr ki arsam. Pensa syak sedin pasino. Kumta ka ke babikwa ban lek mentah. Sengup lah bau jas kirat tiang sendon ya kecing yam. Bat trek hiru ban ong ai. Tang khandiat minit uaje sanja lu bakrau bor ulawan ban ya syakani kecaka. Kumban penken ma bau ni udai bos bakrau bor. U director ke Indians Intelligence Bureau. Ula syupai yu jas kirat ban ma uru ula itu hang ni hi. Uaje ulawan hajan bat ong. Pinam la syuk nakti jong uterlai. Handai la dapis ngap ikan dikawai ke secret deal ngan simpurai ke jimba klik ban yadai ka yeng ka sam jong pi. Ngan sa besahi ya ki na dong syadong.
Tangkawai don kamba pide ban ko nguk mat la iko ada jonga mentah. Ujas kirat da kejing bitaru la jubam. Sa upa ia jonga uday usipai. Ukpa jonga ru uday usipai. Lalor kata ngaru ngadang don ha training. Kayeng kasam jonga barok kawai kala IT man mensim na kabenta jonga nekari. Wadah barale hadu kataru, baik ka ka bangi yo ya kanong kaliang. Ukpa jonga ura syak penyap dusmon. Kataru ha ka po mensengi mensyai. Ya ki pararu la syak pensosat bala syak penyap la kum kimran. Ya ka para barit ru la syak kinap baca asat sendon ha karukom ke balapalan. Badah ba imei la ya man file da ka FIR, handri ke pulit jong pi kila baik kerapan ban. Kum ta oi nga ha bala IT kat ni, ka ipat kari ke ban siu keliang pat yang ni. Dei na kata kadau ngam don syuk ya kejing chania apo jongan kari. Habala songi kata kejing keren basatar jong jaskiran, waje kumu mastermind ulas daman play game. Padula ong ai ka bakta bhai ka mensim jong u. Habala songi kita ki kentin melung, kumnu jaskiran ulalong kumasyok jadu. Bar ula mencuri kata komision ke basir khai bah. Tang kumni laya stat bun benai bar mentau jaskiran ulai madur bah, bar kejing long ru ulalong kumurunar. Ulai cerong yu kli rengkat unyu teman samu, lalong kumukang kla ayure. Uaju lawani kenduk biang ya u sai sien ya uni ubrio bala ima. Ula batai bahaya barok kitab sekran, ke bau dai ban pendap syari nong wei. Paru dai ban buat thik kumbala ban pelan. Nang ne yu jaskirat ula sakut dah kawi kenong ba badan cima bah po Afghanistan. Ula yok jakari tengan hapo kawi ke hotel, baru la penut por bun benayang ni. Hadim bala im katu kani benai lalong kumu muslim, baru la tip baru kumno ban im hakini kiri. Habala sungo biang bah habakut ujas kirat ula krosi ke boda, baru la yok rung Pakistan. Bat ke badai ru kanong syun ke bakrau tam ke budai ban pendap ya komision. Ke ke bala jahang ni la yu iteng kandiat ha kapat wan, tang banang ni sya kemat lai kan kam itena syusyu. Hadin ke kana la peni biang sya kementa. Habakut kisngi urahman bos kang basir khai ula lekno nasla ka perthai. Kani ke khubor kalapan parnyang kriat sya barok kibri ke bajula iki kampen triam. Hande ke jingdu kamen siam per kalong. Bakim per bena badai ujas kirat hi baladon keti penyap nasyalandan. Barok kilangai bau dai USP aslam baladon keti penyam. Kumta na kani ke jing syasyan, barok kila syrai bahabat kila thap lano onjo kupur kelano. Hadin ke jinjap no jo bos menta sa usir baloch, ubadai usakan bos ula krek ban syong no haka khan. Ha baladap-dap ya urahman barok kikang kilai kenduk lang. Pikan mau ba ujas kirat ha balarung sya Pakistan, ula penkelai lade sya ke kerteng Hamsa. Kumta nani sya khaman in khot biang no yu udaw Hamsa. Ha bala polut barok Hamsa da kejing slur ula pensyong yu usir, haka khat jong bos kang ubasir khai. Ula penbena banang ni syakman, unde usia membetama jong kalari city. Syasiliang kanong ba hadiam bala kelam no urahman, warsyad ula la irade kumu bos kang ubasisya. Ula pen i syaki kang jong u yak jinglong runar, barbaro kila syap ting sisya ya u. Latip hi baga khubor sniu kam juslam, batang sipor lapoi syaki skor jong u hosir. Une usia matama ula satsia tang bahak panangkong, ula kuat ban pencak kertang syuai USP. Sengo kendit sisya bantip ya kani. Hamsa ula pelikim biang da kabaong. Hoi di sisya USP bala set yam. Tambah kani barok kadi bancia syuai warsyan, nabadi mauhi mastermind na London. Kumta syua ban penyap yanu de ban pendap syua no i warsyan. Uhusir bala sengo kata ula ngai matla, badu laki ulap da kajing dom. Kani kalalam sya kajing la ir temas don ya ke hima jung warsyan. Masung poi kelam daya keran kilas sedang ke kam penyap beriu ke beitriam sisya. Uham saru ula syo skill lah ke bawla penyap uwei hadin uwei pan, lalong tikum ke mesin kon. Kat badang ya kun kum ni om dan babena ba USP udang wan peikai nari-nari. Ula yo ya ke oda ke basoma bahana ubos ubalaong. Wat penlaj im uwei ru upathan. Kadau kadai ba warsyat barkikang jung u kidai kibatan ke badaka yadu kata-kata. Balai ubos ula ai kat kani ke oda. Shen pin satip ya ke sekret barok. Ha kawi kaliang kani ketma ke basir khai kade ke bastat bha porthan barok ki kang ki lem lun. Ha balayu i ki brio la jong ki balayap naphang warsyat uman se ban mi no na kacakari tengan. Da kejing thang bat kejing tiang ula pan ciarap kerki na jamil.
Bapli umrai eru emma uneu best friend ude balaset kelapan banare-nare ya kan jing cia baro. Ula phai warshat ban phetno shamil factory jong u. Daga jing perkhat ban light naga jing jam warshat ula hairstad daga jing lului. Handai kan ni kala dei pen ban ke jing riam. Sir baru hamsa kila ab lepa kendong ya u. Ka kelimat ke bau larung hapo kila sedaman patar ya u la kumbadai ki suri bathan. Kila bom latir ya u hadu bau la jam bat kisi yang kisi ru buan kila kain bat pra. Hadin kesapatan ya u hakmat jong pai ba. Kila berat ya u halor jong kali. Bat kebas nguma syuk-syuk kalong baka klik jong u kala syak penham. Om tangka tau saiku sir ula kencat buat pembana khamat jong ne pai bhur. Bat barok kila par yang kriat ban yu i ya kani jong jia. Habala yu i kat kani jirunar kum kira klau. Uhamsa ula rekod tu dak video bat ula sen pat syanore. Hadin bala perenkam dak ni video uni ukai u Jamil bat USP kila sedang ya ke meeting ke bakhloi bha. Ha kawi ke jia keren jong ki kala ya ong. Kani jirunar hadu kat ni om la satya ban pediang. Ban krai klik bat kum je ban kenjat bol kadi ke kam riu klau ke bum dan limit show. Na kani kam ke basir kai tam usir ula dei ban syak penyam. Kila ya ong biang. Ladakin penyam no yu mentah kamut kan sami katma ke basir kai bah. Hadu bakim la syuk ban kontrol. Dalor kata rukan satu ia kan dikasih lajong. Da kum ta la dei ban syupan ngat an da ka bathong bat kan dei ru ke bae bah. Lamba kan dika kias un satrot bor bat un sepersiang pensiong jil no baro sirta ka cing em. Phimla ban ngai bakila perenkam sisa ya kata kaplan. Hadin kan ni usir umbanai iru em ya kaplan selendan. Ulawan mare si Jamil ban pan ya ka cing ada. Jamil ula akum badai perlok ula ong. Pedan kam ban petri no si Dubai mentah-mentahi. Ngan sapen krek ya baro kicinan kam jong pi. Handai usir tre ban no ya ka himala jong. Habala jakum ni hamsa ula simti no haladi. Ula pengop da ka baong. Sengap la dakin yok kam ya pisisian. Pin sama di kasosat ke basir kaitam. Kin sa penjak kelab ka encounter. Bat kin sa penyap ya pi kumba penyap keso. Ke pet no si Dubai. Wat kuslai kantiat ru na baka hima jong pi ngan handal himanga. Habas ngowi kin di kentian pentengan na hamsa. Usir ula ngop ka jing riam bat ula pet mala si Dubai. Sa sisin ke jing syashat kala. Hamsa ula dung tarina dien jong usir. Da ka bayatu ya ke location jong ha ki pulit jong Dubai. Ha ka kelimat ka bau dang supoi. Ula syakam kendit rengkat lang ke jing penstom ke bajur. Bat ula syasat patok bom jumat menuru. Ha ka wika liang USP aslam ula play game sakawi ka dirty drink. Bat ula kidnap ya ki kena lui-lui jong ki kang baloch. So kendit bantip bau wei na ki ude ukun jong main kai. Baju supply tiar thma syaki kang jo Rahman. Ha ka jing sisa uni ubre ulalong usuprim ni daw na pedang jong ki baloch. Kabas nguma syuk kalong bu USP ula penyap dusmon sendon. Yakin ni baro ki kena ki balilui. Kani ke jing lek kelapan klu sisa ya baro ki beriau. Kala jakum jo hamsa bala pitar bah. Ya kani ke jing long riu khla palat jong USP. Ulawan direct syau Jamil ban hla da ka baong. Ban penyap i kena lui-lui de sisa kapap ke basir kai. Jamil pal ula cubab kelaman sim beriau. Ladangannya tuswa lati kena pinum trap ban pendap ya kani mission. Dai na kata-kata ula bukri ya kini ki aka baro. Hadin gajiannya ke bakluj bahau hamsa ula play game biang. Da ke bakame syuk ha kani kela. Ula ong. Om dan kam syuk ya kapap parti nang ni syakman. Mentah dan kaman join no syaka parti Muslim. Ha ka jing sisa kani ke parti Muslim kadai ke baklain bor bah. Kabalalong try da ubai ubre bekertang una wasafi. Uni ubre ude bama bah bat pinsatib ya kam hadien. Habas ngowi kani ka idea Jamil ula kendin. Bat nang syuk ban ongai ai. Sung thu syuk ke partai ayu ke bancet kelai ke parti lajong. Bat ban join pat da ka basuk syaka parti ke bayasyun bah. Handai hamsa ula pu samrke asap bat ong. Kani ka longkum ke jing nek ka khlong. Pidan kam pun bi da kapisa batang kata phila bantela kam ya baro ki kamboman. Kendi-kendi lawan join sa way player bathma shi ka parti jongki. Uni ukai ude mastermind ban brand ni kapisa thong bat kum je ban penya bi an sapo jongari India. Tangkum ne padu hamsa lawan jongok sop-sop yu nong sina sulai padu labu oda shibun bagi terthma. Ula pen iru ya kacing sosun ai na ka benta ka jing sya penya bu khon jong u. Ula kular asap da ka baong.
ngan sak thong ki barok kini ki ksuin ki balale ikene kampanya ya ki balilui ngala kran de ka ba bat phimnan kam ban le hande chukun ma ba ji kerteng jonga bat ha kata kapor ngan sawan poi khala khala Shashilia ka khana lapa bakalok ba beriu jungam sa kala arman kade shisha ba uspayam sa un salong na ukumuk pasyan haga shikli mat lawan mi na usnam araja khatsau hau ne usnam la kala kansan kasan berthai haga ba umudi ula shimti kumu menteri rang ba jongar India na Pakistan pad umajau ikbal ula shupet kaya ka live broadcast ukpa ba strik ba kerteng Brigadier Jahangir ula keran banya u daga baong mede ka filio bemla banai percaya u watla barong isi lon handai udang la pat ban long kumuli da menta aban pe je kejingma ke basir khai ba un saman ra ha kari jongi ha pedeng kan ni keji kran ka bay dam ha la dan manuri bakol la dei nau big boss ulas dam ban bu cingkeli yo ma joy kebal balai ba ustrik ba ya kaya kayang cu hamsa habala da batai kini ki baro ma joy kebal u hamsa ba jamil la kre ban lai ci ka secret meeting bat kan ni ka dei ban ya kenduk markmat badu big boss uni big boss dei ru handai la dei da ukin ka anda wa ba kerteng Dawud Ibrahim big boss masnya kenduk ulas daman plasha shan ya baro ke master plan ka basung tiang shisha kani ka plan ka deban khnyot da kurkom ka badai yakinong India ula kedau yishibun ki jingriam ka bashir khai ki banla ban pentriam hakeleng juginong ba ka India ka jingriam ka basung ma kan dai Uttar Pradesh ki weipat ka jing bethai kan dai hapun jam ula don shibun ki kam pentriam ki balaredi habun tali ki jaka bada bala pa perthai kalong ba ka Pakistan kan bai tengka sop ya baro ki kenhun ki atiar ki bersyak bahaya ka sarkar kani kan yat bai klem kecing wit ha kecing hukum cung puppet master ubadai hi dau new big boss ulapan kendit ya baro na baladon ki samla na punjab ki balon poi sya kani kejaka ula ong ngide ban IT haki shibun ki dro ki baklan bor baha sengap parlok ya kani kamin kol jongki kathong ka ba khamat kade ban pengat de wei po wei ushenrang brio bada dem bakila kerni di drong kinomla asyu ban khikhle bat kinomla ban yarap na ka banta jongkari nalor kata kador ki drog angni kadai ka bakhamtan bad ha India patkin sadirem batkin sayo khur shibun bha ka pisa ula ong biang da kani ka buit da ka pisa chongki hi on share thma char persaya ki hadin ka secret meeting kisngi bapenlang aman sim kilayai da kitayo thik kumbala plan sangut ki khna na punjam kilawan poi ban shimi ki mar ki bakhlan bor bha manukan ban alam pad ekini depun bandu am sahi kadai ka bakelan bha na ba wei na ki khna udai uperlok chu hamsa uju ubriu ha ka bawam sa ula bu bat u ya ka para baren u hamsa marsen yo i ula ithu yo u tang ba uperlok pat umi thu na ba ula samu hadu kan ne u hamsa ula sungta bha tang ba ula kun jubor bat tre ban kran ni wat shiken tien ru ha ka wei ka bentawi ka bal bar ka perlok bari chung u kidang bun kam sa ka wei pat ka secret meeting sa wei ubriu bashir khai bha bakerteng jahur mistri ulawan banya syagane kamra uni udeu ula dei uju mastaman balaja kejing syara bor rekeling swing ke balaja haus nam khat khandai spa khandai phuwei kumbalang mentala tip bau jahur udeu main bekontroli kam dia drog akal leng kentup ya kari India hadim bala penbait bha ya ki kam baro kilai song thu ka baki dei ban le kanu kini ki khna punjabi kin punya jo batkin sawan simbiang uham sapat ulak lui ula keli ya thu kumnu mu banra banrong kini drong ujahur la rakhi bat ong ngila don ke connection ka basolen bat ka jingbam sap ka basir khai ka don haman ki jaka ha ka jingsi sha kan kenat uwak la sina om tang menta handai ka laya da ki pusnam shua bon wan mangi ula plai ka secret bompat bana menuru don ka secret tonel banang ta la shalan ya baro ki mar shaboda habelas ngoi kat kata khubor ka bakang santam wam sa ulas ngap ha banbu ya kejingkan mau ondala kamdum ladon saga parti ka badam dor ba po yen jo hamsa upenda perlok barim jong ulawan poilang sya kan ka parti nama la syai baro kin sapai no syari la jong om tip na kanu ka daw hamsa ula maham ya la kalong ula ong ondan bun ki khna hayung jong am takasngi husiar yo jai ka ba om poi perkhan
Hagani ka party barok ki kes kila enjoy bahaban skap jirwai bat ka syar ka keman ke basong shit adu ka tata. Phimla mudur ba USP ru ula syongkai lang ha ka party. Ula pasel sop-sop yu jamil bat hawam sa da baong. Ya usi lapan phai biang no sa Pakistan. Ngila don ka plan ban penjak kelab no ya u. Katakan ja onda ulon phai na arpon bat on sependep no hasiteng nanti. Dah usi arpat yola bandon kispai jung u bat de bantela kambhai kum kita. Ngan salik kidhi manga na arpon batang kata ka kiem kalakon. Kat ba ka parti kadang pathar bah kendit-kendit upinda lawan keren yu hamsa ban pan washroom ban jo penon kam. Latib ba ula pendap ka kam business bat ula overdose bahaya ladi hakan kapor. Kabas ngukam kai kalong ba ula terwadrok lang yu hamsa handri ma upat ula kentan. Hadin upinda ula paisu bat keli ka jingkeli ka ba bah. Mesa angni na do meno. U hamsa ula cubab jajai. Ladon hi kumba arsnam siteng. Upinda ula kelasur kensan. Hatu memkenja yeng. Memkenja ila kekemi bat ika para caskiran. Mentah tika syai bah kedar bupinda ula itu yu nyu mo. Ubadai pun bandau perlok jong u baro sikata. Habalatip dia kini baro hamsa ula keli da kecing sausi. Balai mele yakum kini ki kam cabo. Mela penjot dia karila jong da kabapen ngop drok ya kisamla ki balului. Mela IB ya ki bat kisamla ki bakerni kinamla syuban ki klik lalu ru. Upinda ular ki penban lakum ubasiteng bat ulah la. Kari ayu kata. Katu kamde setia kari jongi. Ayu kala ayangi. Nganam trek ban sange bat ngan pendap ika kam kebalawan kenang sedushane. Uham sa ulah ya lek kat balak ban pensau thu ia baro kecing shisha. Handai upinda ubalaking maloi palat mon sengam. Haba omla balai ai uham sa ula keli se phangga yeng ka sam jong u. Upinda ula phla ka para jong me kala yo khun arngut bar ka kemi jong me ka chai ka khlan. Mamai pat balai medon hang ni. Hatu melong spy agent menta. Upinda ula sedang banhala kham jam ya kani kisikren ka bomlong satia ban thu breu kham tam hapo kani kari. Na kani ka daw lami ka jing syo ka ba ima bah pedang kini ki arngun. Uham sa ula la ban lempat ya u bat ula kerpat ba udai ban skap jar. Handai upinda ulah la penban. Lakum ukusau ramvir upinda ulah petang ban kruit teng iham sa. Hakani keji khun pararang ba kendi-kendit upinda ulah betuj bat ulah ur teng Kabas nguma kalong ba ulah lempat ya lade da ka kli hamadan bat kala dia hadu ba kala sedang ban orpan. Da kum ni upinda ulah yap sendan hasyan. Uham sa bala sakhi yakat kani kejing dia ulah septiang palat bat umnut syu ban mi la slam bah. Habala ca slam uwai ni perlok bakar teng alam ulawan cengo. Ha padang kejing song tri muham sa ula plai ki aka barok ka pelaja. Habala songoi kan ni alam ula pusam khe da ka basyap ting artat bat ong. Ka por jonga ha perthai ka dan jumut tang mantakas ngi. Marsun ong kum ni omla ban ngai ba ula IT pen ban ya ladi. Ula sim mi ka yit pai ka banam bat ula sedang ban proi ka dur la jong. Kasnam bajur kelami bat ula ranyar chom saban mare ban pan da kaciram. Hadin ualam ula set jasoin bat uam sapan ula yok la ban pet syakawi per ke kamera. Mar baro ki pai ba kilawan poi bat da kecing parnya kriat kila sakhi ya ke ai baro ka balaja. Di ualam umas taman ubala pen play da kasnam kai bat da ka balek kumni baro kila ngai ba ula pen yap yuk pinda. Tang si phang ke pulit kila sertam bat ka parti kila kenjak jar na bala syakem ya ualam. Barok kila ketau keti ya alam bau deu secret agent jong ke India. Kat ba barok kedang bitar sila uham sa ulawan syakamra la kumu big boss. Klan de perkat ASEAN wal campus tol ban set jam no sisnon ya alam. Kata ru akhmat jong kini ki bawan parti. Ulale aku ma bitar palat bar kaang. Kum no minu ban wan syayeng jong sa bat ban penyap snon ya ugas jong u. Hadin kani kejing triam jong u ban ak penher kepun. Ula pet no bat ula ya kamat jab jong alam. Kat badang pet ula oda ya uriswan. Thang no ya hadu banda kelar tepe ya kumuni uriu diri. Om dan babena bahkan ni barok kade kejing riam jong uhi. Bat kabalale kumta kalong kuma pendap ru ya kanyam kurukam. Wat kejing triam hadu kata USP pat ya ladi menta. Ula sedang ban artatian ya uhamsa. Kajing sisya kalong ba USP aslam udai basir khayba ka kli. Bat ula subas ni nadu kasngi balayo inengkong ya Hadin kani uwai pulit ula mencur da ka baong. Kadaisa ngaru ngasngo kumjuhi.
Uham sale si ulale kenang ikani kampen yap dak pelan Shalanden. Om la ngai ba unle bakla la da tre makana udrok ru. USP ula connect ikidot bad ong. Uham sa ula tre teng hadukan cu alam om dai. Hadin kata usai kendu yu klara haman. Ba suki usaki ushadukan ikabor ke bakrau. Kumta la dau alam utre na kabenta cu India. Om dan cing ratien ba uham saru ula dan ketilang. Ngasmai bangala subas niu ka becur bahana du ka sengi ka banangkong. Kumta nang ni syakaman, pai benia bahaya ka jaga jeng cung u. Bad ike barok ki kam ke baule. Handai kumbalong mentau hamsa bala khlain bor palan, bad ngemla ban lei khurai ka jeng cung u. Nalor kata om la satya ban kem, bala dangin le kumta on sakhi win bumla syu ban tem. Kane ka khana kala nang klan shu na bakaya kina kalau cung hamsa, kala yo snowlut jaga jeng kren cung ki na jeng khang. Ha balas ngau ya kejing subah jeng kepulin kaya kinaru kala artatin shisha bar klam da penslam kala stang ban khura dala dehi tang shipor kala lab ya secret box bar kala pai kawai hadin kawai pan da kejing kyu kti habakut kala lab ya top secret diary ka badang krepen ubilor sia bala pendak ya kaderi ula pai kensan da longkum ke majik na balapan pawe sibon ki keteng beriu ki badan hakapich ke bosuda jong diary. Habala sakhi yakini ke secret kun lalong kumatiat uperthat jaga klik jong kayakina ulak ba ia jong ka wamsa ula de shisha Indian spy basir khai bha kane ke jing syashat kala ka basir khai bat bomla pedang kalapan pa shisha ka donu jong kayakina bapli rengkat ke jing jau man da ke jing slur kala rai ban penjap no yu ulak la jong markman da ka baragan kala la mede shisha Indian agent Mera de ukso i bashir khai bha badan jing maru i kari jongi. Baro kini kisnam ka jing i jong me ka dei tang ka drama thong. Uham sa ula pai da ka jing pang man sim bat ong. Gamlong ba persya ki break belului ki basa ha kari jong phi. Kami khun persya kinu ki rupai ba jong ka Pakistan. Hande ngalai khun persya ki tu ki bapun triam ha kaleng ki jaka. Kitu ki balapun place na mi ki belului om tang hapo India. Hande ki lalai kumju ha Pakistan. Ki ju ki lida ki bapishani amat la handai ki penyap na phang wat ki bedula jong uham saw la pen kendit da ka bayatho i ki kertang jong ki bada ka jing pentrem hapo India par kumju ha Pakistan ula ong kila long kum ka bi ha baro artli kiri bar ka badang im ngam sha bakin lain na ka jing sha ajing sneng menta de ka mon jong phi ka ai ka bapis ngomon lada bidang shania ya ka jing jonga kata kan dai ka bastam lada phim shania Kile pertas ke pertai bangade uspai joge India. Kaya kena kala yam pada unuat bad ong. Kula renga banam jai kaya yang kasam jongi. Sakawai USP aslam ula arhatien bahaya phi. Bati kena unang penlaya phi daga basong. Habal hatib kata kawaning kebala abiab elade. Uham sa ula her wood sya unang sinagon. Ula lai sya u daga pelai kawe kesekren. Kaban la bampin kibin sesien biang. Ula ong. Hatu pitip badai USP aslam ubala penyap yu khun jong phi. Hatu pinang mam balai pin penhiar kepun no yu da ka beteng persyaya u. Ngada phi kwa pendap no ngan saai phi ya kawe ka buk siar mentah ka kala. Habas ngoy kata ka khubor uni utumen ula satsisha badula mencur banyak khun no da ka thma ka bompetu ja menuru. Baro arngut kila plan ni ka jingriam ka bas nguma. Kin sabu bom thik asura ka bajujai bah USP man kasngi. Ka klip mat ka baya ka kali jong u bat ana poi ha chaka badai kin sanyon du remote ban pen pras don ya u lang khot lang khai hadim bada pen bathai kin la ruban ong ba ka de ka perfect day na baha kan ka juga sngi on sawan lambiang yu usir chapo Pakistan ha bala play kan ka game ka basir khai u ham saw la koli USP aslam ban ai dia yu u da ka ba ong ha ba philawan ra yu usir pentikna ba phinwan na ka jingkiang ka bala batai Kada kade bagi kang jung u gila tablut haman ki jaka. Kumta shania yanga kani ke jingking kadai tang makahi ke balapan penlaj im ya phi. Handai USP pad ubah shalak palan ulai thu yu rai hana jong da ba ong. Phi salai shi airport basawan ra yu sir. Kada kade bangada de hi ngan lai kendu shua mar khmat yu hamsa. Sngo kendit bawa aslam imat kasapulen ulatip kumnu bawa hamsa ular riam ban penyap ya u. Ula tip dikena balada ulai syarpon bad banjat lembah kata jengking ke jengyap kan cia 4%. Kane ka khana te ka ba omla ban mudur syu na ba uam sa mentau la don sakaplan bi.
Kadau kadai bahwa amsau la yok jing tip na ki bos sentian bahwa aslam ula krek ban wan direct no chayeng jong u. Amsau la phun no u aslam bat ula keli khlem ke jing chep tiang. Balai pidon ke jing isi hadu kat ne yanga. Kai kadau ba phen bitar hadu bomla asu ban batai. Aslam ula khesa ho bat ong. O phila dalap kloi du. Kadau kadai bangan sawan direct bat ngan sabret eme shedu jong. Aslam udang syong hakali ke bas khambha bat hang ni ulamut bane khun persya yu hamsa. Ka badang berngam bamar keliang kendi-kendi adan kawi ke kali ke balwan tenrak direct ia ke kali basyong USP. Mar-mar lami ke jung thai bom ke basir khai bha. Bal ke kertang ju USP aslam ke basnar bha ke lacak no mentahi ke kliman. Ha kawi kaliang yu usir ubarunar bha ke jinglong ulawan biang mentah sepok kari Pakistan. Hamsa ulawan cengok yu patok ke beperkhing bha. Da ke jingpu sam ke ula ong. Nang syong khop-khop apok patok para jonga. Pisngan ke jing im. Om dan ke jing tension bat om dan ru ke thma bat kikang. Ong nada pidon kamai ai ngan sepen biang hi ya pi na dong shadong. Ha ke jing sha yu si la sha ajing sneng ke bateng e bha. Bat kata kalong da ke basya pen bam jadai hadu khat asnem kenti. Hamsa hadien ula hukum yu nong abji lu bakhlain bha ban bam sam. Rengkat ka ashi bek ke pisah. Ula ong. Ngati ba pidon kam pisah de milian. Wat ku slai ngan sap sabe ya pi ke badan kam. Tang ba pidai ban penbiang lut jakat ke jing diman jong usir. Tang hadin kan ni ke lalong ke jing kendit ke bakrau na baladon ke jing terbom hapo Pakistan. Hoi kan ni ke jing terbom da ke India. Hadin u bos aji ulawan ban ya kendu sop-sop yo hamsa. Kini ki arung rimas main kelai kendu hajaka bom la satya ban tip manu-manu. Aji ula ong da ke jing pang mansiam. Ngas ngoi ke kubor ke bak thang tam sepang ju alam bat kata kalapan pai do nu chi sayanga. Ula dei usikret da jan basilur tam baru dei babes tam na pedeng jong baro. Kelam da abslam hamsa ula plalut ya baro ke secret information ki ba ula yok lum baro shikata na Pakistan. Ula play ke jingma ke basir kai bha. Balat kharwi hajar kelur tengkar ada penyabi an cha India lembah kari Nepal. Kawai pakawai kapisa ki deki fake sudah. Kabak hama syuk bahkan ripo jar kelur tengkar on sapasyan cari India. Kani kala trebor ba da commissioner work jong Dawud Ibrahim. Kila peran khanang ban pencot thiau hak election jong ko UP. Habas ngokat kata ke jengma waji ula phai syo hamsa bat ong. Ngadu kan ni kesekan ke bamenta ngala ai lai lu ya pi ba phila ban le ke ba pi soben. Thong uwei hadin uwei pat bat om de satya bandang pen em. Ngai ne em bawam sau la yo yakum kini ki oda ke bombat jateng nadu kisnem ki baladam. Kadau kalong balada umle kumta ka jingjot kala aplepa na ka pisa thong. Ka pisa thok kan sa prada keleng la long kum virus hakari jong u. Sha shiliang kinong shun kila da prinsis 4% ne ka pisa thong. Kumni hiu aji ula penbena da ka baong. Kapor kala biang pura ban launch no iko operation free life. Om slam la pen iyo mudi bala penbena ha live TV. Nadu menta kami baro kilut san spa bat syajar kila syak khain bi an bala syak ban. Shimi ka pisa rim jong pi ban leit thep aki bang bat pin sayo da ka bathamai. Pinom la asyu ban penan kami ka pisa rim hang no ru. Kat kum kani ka film kala kam bakani ka jingkhang ka de ka jingkhang persya ka pisa thok jong kidong syun. Ha bala jarang khat kum ni kibat kais kila khluj bha bat kila lamvir la kum kibin. Kadau kadai bakila penlut palat prahajar kelur tengka ban prin ni ka pisa thong. Kum balong menta de ke hajar ton ka pisa kila kelakot kai khamakha. Da ka jingkam tiang kila kol kerke yo macor ikbal ban kelibnya ka ikbal dia hadukat ni. Handai ka kol kala syak penthun badu ikbal umnut syuk bandang keren ha ka phone. Haba om don la syuk da kumbui pan unang syun uman se ban phun no yo hamsa. Hamsa ula phu sam khe kum ubuman bat ong. Oh wat kuslai wat khandiat ru. Namar ngan sawan bane kendu ya pi mar khaman. Kadai ka baklan bha na ba kaplan selandan kadai ba ukwa ban penyap lut ya ki baro. Kelam da bampor ula poi ban her thma ha cakari jongki bat ula sedang kecing penyap ka ba isir khai bha. Omila angit syuk na batang da kisekhan baro kini kikang kilayap lon. Tangkum nei hi hamsa ula sai ya baro ka bor. Mano-mano ki badang ti ha kani kam ka basir khai ummap kelam da yo ban penyap uwei hadin uwei pan. Ka khubor sepang kecing jap kelap kikang kala pau nam ber kala pur stat bha lalong thikum ka ding klau.
Barok kidur jong kemet jap jong ki bos kang kilawan poi haka fun jong waji. Handai ke basngu pelatam kalong ba om dan manu-manu ruban bena bana po Pakistan ni na po India. Manu ubadan keti ban le yakat kanika kam kabalapan sirlu di kapertehi barok kawai. Lai no satang waji ubala tip badai u hamsahi ubala le yakani kam barok. Tang hadin kanika jingle lamvir lapan i sayau Sanjay Kumar ubadai USP bastrik bahana punjam. Ulayok jing tip baladan ubay ubri berkateng Atif Haman ubadan keti ban penyak yoi kepisah thok akan leng jong ka UP. Mas nyok jing tip kram dapan slam kila baik thong haduk banayok kam bar kisah thep hajir belaset tangi ke baru nartam. Hadian haka hit list ladai sayo jahur ubadai umin bos ubadan keti ban rak bore kaling soin. Om na bampor than na bau hamsa ulayok akti yau jahur. Bad syam la penjap no handai ulalek video call shua bad waji. Hang ni waji ula keren hak kela daga ba ong biang ya kitu ki kentien berngam jung u kumbalau manshua. Ula ong mela kop ka to yanga ba me India ki degi bateng en bar kum jo ki ba shep ting bin. Kum ta hapai menta kanung ide ki ba shep ting mela khot angi daga ri ka batlon handai pai menta ukhla udon na khmat jong me. Udai ubreu jongi menta de mame hi ba kyu daga jing shep ting. Hadim beradab keren hun uham saula set jap sendon na klik kelam da isin esyu. Kat badang pur ke kubur tiang hakeleng jung pertai baladan manur berpenyap na phangi ki bos kang. Udah wudru da kajing sir ulah kol jau ikbal. Da kajing kem tiang macor ikbal ru ulah kol mar jau hamsa. Ulah hukum ngidai ban lek kenduk mentah-mentah hi jau bos dawon. Kadai kakam kabakar ki palan. Handai hakan ni kepor ka badang lek kendu yo dawon uhamsa ulara artat di kabi bomla banu i mano-mano. Kadai kabi ka baklan bor bah balashna khnang ha top secret VIP lam. Ka basngoma bah bantim kalong bakani kabi ka hi tang shudai ha ka dok brio. Hadin kata ka satre suki-suki ban yo pensneu kitor ki barung hapo jong ka sni do. Uhamsa ula pelan ban pendep no ikani kam daladehi. Kat bau Dawud udang syong haka cakari dengan ulah pelan sakawi perga kampen triam. Tangkum ni pat lapan benah TV syapang ka babri masjid kot verdeng. Ka khubor ke lapan benah ba ontai no ya karam tempel lang nehi. Ha balas ngoi ka ni Dawud ulah kiulap da kacing dom bat ulah berthan. Ngidai ban ajing seneng da ka bateng ya ki mentah. Ngin sapha nang penyap ubala biang bah kitiar ubai hadin ubai pan ban pencot sendon ya kan dikari jongki syau pum-pum. Kelampan selabu macor ikbal ulah hukum yo am sahada ka baong. Pidai ban lepen poi bom syakawi ka caka. Ya lame ki syakawi pat ka tarket basapan bethai pat dah kaju kapor. On sapan biang na dong syadong ki bom bat haman ki jela on pembethai kelam sange. Habas ngoi ka ni ka pelan pentriam ka basir khai uham sa ulah phat syaji yang ban ai ka yinai ka pasport ka pathamai. Daga khmat jing dom ulah ong ya ka. La syangan pendap ki mission ka bamatam ha ka jing em. Tang syudap barok laingut nangi ngin salai syari jonga ban sakdo sendan barok syirta. Borik bahai kan dia ke pasport. Handai ke basung kundit bah ban yoi kat bakidang pasal hukum ni uwe upulit ubasyanik tam jung SP ulas ngap tu yakin ajan. Ulas ngthuk balik se ka yakina katip ya barok ka boipo jung ulok jongka. Hadin uham sa ulalai sya secret room ban lut sibut gitiar thma ki baklan bor rengkat ki bom. Lalong thikum uwon man army hagani kapor. Kadau kadai ba ulas mai balasya kasngi un pempethai no yu major ikbal lengkhot lengkhai. Ula ready bah kaplan bat ulah tip ha unri bat un penjak kerteng no sendon yu. Kendi-kendi siliang ka khana kini ki pulit kilele treng da ka baki larung cubor haji yang jong hamsa. Uwai naki ula penap kon yu khun ri bapli bat ula lenya la kumusai kho. Ya tu hok mentau hamsa udeu ai. Hatu udeu onda cover Indian agent. Ladak wa banyu iyo ni ukhun undang em ya thu hok akan ni ka second. Lani on chupen leit no sendon ya u. Ha balangat ha ka jingtiang ka bajur kaya kina kam nang syu kum no ban le. Si benta ka palat ya la ulong bar si benta kam kwa bandu no ya ini ikhun balului. Ya no kan jet ban laj em. Ha bakut hi ka donut kemi kaman se ban IT na ka benta ikhun la jong. Rengkat ka jingjam kelam sange kaya kina kelalik barok ke secret dah uniu pulit lunar. Batang kum ni hi ulah kontak yu macam Iqbal bat ulah pla ya ki barok ke ban saja. Ulah ong
Uni ubri bapishania matla u Hamsa umde satia perlok basisha. Ula dei u Indian spy u bashir khai. U bala imlang hapdang jong phi baro shikata. Mentaka kajing pensitam ke bashir khai ke bapin aya u. Sa perkhat hi mapi. Habas ngaukat kata kajing syashir kela u ikbal ula lam vir thlam. Badakan ikapur ula kiulap da kajing dombo menang syuban batai. Ula plan kerke kumno bandiam yo Hamsa kenang ban yo bantor syur yo u hakerukom badai badha bakut pad un sayo ban penyap yo u. Mentau ula sungthu badai u Hamsa baladan keti syalandan ban penyap bacan baro ki perlok ki bacan tam. Kabala sungu sabi kalong bakim tip ai ruem syapang kata baro hakini kisnem ki baladam. Kane gala pen ing sisya yo ikbal ban mentau sayo ka keput ke banda penhun ya kemensim jong u. Hakas tak babur Hamsa ubang penai ruem ula pen krek bahaya lade dagi tiar thma ke bashir khai. Ula lej ban ngat baik-baik ya kajing riam jong ikbal. Haba ula poi ula lap yo ikbal ubala ker saudong dagi sipai ke bala biang bahagi tiar. Syasiliang krek ban pen poi ke pisa kumbala yakun bad dagi milian lade ban transfer. Handre uriswan ubreu bashanek tam jo Hamsa ula pen sangai syua ban mi nakakien. Ula kendit ban lap dak pisah baro apa baik kadai ke pisah thong. Ha balatip dia kani uriswan ula dia mensiam bad ula sungthu bakila syaksyan. Tang hapa kendiat seken ki army jo ikbal kila kerkut yo Hamsa. U ikbal ula kenjat bad PJU dak bapu samrke pencerai bad kumju ban keli. Hato metip banga connect aka live phone call haman bale iki kampentriam. U Hamsa ula long jajai bad ula jubam. Namar bab mela yo oda bakau pu nasya cengai. Ue kebal ular kisah hu laku mubuman bad ula ong. Day bangayok sngoi kasur jing yap jong kibri jong me. Haba me yam ketang kalapan kemen sisya kemen sim jonga. Hadin bala ong kumni ula say suki ya katari bad ula mut Bandung no yu Hamsa. Batang sipang ue kebal ula tenra nasyadam bad nakamat jong u. Kasnam kala play syabar baru Hamsa ula syirkai bha kata kajing pang. Handre ma u kumu hero ula syasatar bad ula rakhi rengkat kasnam nak tien daga baong. Kabiang ngarung akman ban yu iya cilan nyar jong me. Bad meru kapor kelakut artat hakani keperthai. Dai hang ni la pendi hakipor ke bara lekno ha ka bahwam saulai kendu yu nang snakon. Ula dap kular daga baong. Ka tharai ladangan pendap ya kitu barok ki badan keti penyap yu khon jong phi. War kuslai on sa pendap hi mangi ki kam barok ki badang sa. Manu ban poi perkhat bahagan ni kapur ke bementa kini barok ki sipai jo ikbal kila de pen banda ki breu jong unong snakon. Kila riami rade ha ke uniform kenang ba omdan manu-manu ban subas neu yaki. Kumta ki breu ki balai ui ya kani jingja ken khancingan baik badai ke rukom trekam jong ki bor pulen. Handai hang ni kala kelan cucu kani ke game. Ki senduk suloi ki balapan poi jaga-jaga jo ikbal la tepen banda ki bom ki baklain bor baha. U Hamsa ula batai bahai kapor kapabiang bau de ban prasno i remote. Ka oda kadai ke bakliar baha kamper la u Hamsa udon hapo la ni udang sakon. Ula tikna ila de balada jasa kumno ru un la bai ban pen im la de marwai. Ula ong om de ban kuslai na kabenta jonga watang sisakan ru. Haba kala de kapor pras bai i remote. Haba la kan mau kini ki kentien jong bos. Uriswan ru klam salia ula pras bai i botan. Haka ni ke klimat lami ke jing betai ke bashir khai bha haka balapan pralut wat di kajing building kani ke jing sawa bal ke jing betai ke de ke bacur bha balase la tikna baro ki la yap lut kuntup lang yo Hamsa handre la ja ka bakham phla bha bau Hamsa udang sa man sim bad ula par sabar ula sai ke kon ban penyap na phang ki nong syun ke badang em haka bakhat do baleu i bau ik balu dang em u Hamsa ula khruit jam saya u. Badha bapai kai kini ki arngut ke badang klain bha kabor kila long kumbaya khun ha padang ukhla bad using. Hadim bala man sau juru Hamsa kumnur ulala ban penok yu ikbal. Handai kamat u Hamsa par kam ilong syu na bala jur than ke jing place nam. Ha bala yu i kani ikbal suki ulas daman phat yap yala dia. Handai u Hamsa par ula penek jubor ban kthong bai yu ikbal nantien. Ha balai khun la itu bau ikbal umdan borsyu badha bala biang kapur ban yab u Hamsa ula seis don dakagon bad ula pendam kho siu khrup akhmat jong u. Hadin ula kencat la sa tangki petrol bad ula siat adu banda petai bat thang im sendon yu ikbal. Ha bala kersum baro shimat daga snam badha bala pendam ikani komision ka bashir khai. U Hamsa ula sei ka fun ban korno ya kalong.
Ulah keren dah kasur sungo ban rekut mensim no. Atau pilak ban khot deka kerteng jonga dah kecing ien. Kani kalak ban deka las. Kani kataiba beriu kala pasiau dah kecing jam. Hamsa. Habala sungo ikan deka kentian batiang tam na kalong. Lapa bakadak pu samrki hakadur kemat jo hamsa. Handai ulah tu hok ya kecing shisha. Pitip bakani kam deka kerteng basisha jonga. Ka kerteng ka basisha jonga ada ucas kirat sing rangi. Habala sungo kata kecing shisha. Kaya kina kala samrki dah kecing mulung bat kecing jauman. Hadim baladap keren syok mensim bala kalong. Uhamsa uman seban pendam no akhmar ki pulit jong ka Pakistan. Tangkum ni pulit runa lula patan yu saja kata oken. Bat kelas damban tiet klam isnei bat khandiat ru. Kila bom la kumi kimran. Bat kila kuak bun pla bala le ikini ki egi baro na ka benta jong ke India. Ka khana kala pen i bau ISI bo subat hamai. Ubala tip kerteng yu da ule tenan General Shamsher Ahmad. Ula kerhu ia lagi ka lajong. Torsyo yu hadu bo dapat kemensiam. Badun haban plai kini ki egi baro. Uni uksoi ula rung hapo iya jongi bad ula penliam na pangi kiri orang ba ke baklan bor. Ina hablaban penplaya hakamar ke kamara ba ke India ke lapak kenang bada komta on sathat sendon syaga pertahi barok kawai. Handai hakapor bakin sayo ya kata kajing jam ka phone jong kala ring kensan. Deu mastamai na India waje sanjal ubalakol Marsin chim ula kali. Kumno perlok pi klan Sengap baha pidon ubay utop kai jungi hapatok jong pi. Pidon kaman penlat no mardor klam na penmong ay. Syuaban mikas ngila syai pidai bermandra daladehi Hamangala Hills. Na kata jaka on tap ka private jan. Bada deng kata pad on sepen pesuk syari jonga. Kakam jong pi kadai berman bu da kabasong. Pisung tu. General Ahmad ular ke sarong da kabakali. Balai ka pertai sengi jong no ngan syuarap ya pi. Ngan hap that media ban pencot sendon di keburom jong kari jong pi katakan long hakmat jong kani kepertai barok kawai. Handai waje ula cubab jajai. Sengap chane ngamdei ubriu batiang nia. Syak yanga bangan ya thu ya khana lengkon ban kandai kabas nguma bahana ka benta jong pi. Thik lai banai menchua ubay na kitanat bor sentiat pahara jong pi ula join bat kisipai jong ke Israel. Bat ula di ki high classified file jong ke nuclear program jong kari jong pi. Kani kandai ka eka jing imbat ke jing yap jong ka Pakistan. Mentaya thu yanga. Hatu wat daki beriu la jong piru. Kidang bitar bat kesno keti bat kenong syuan. Hatu kidang lak ban maap ya piru. Ken patan si surak bat tang im sendan. Kino maap wat ya la kalok lani ki kun rit jong pi. Kum tak wat penbor yanga ban lik ya kini ki sekren. Lada kongu kumbalada ban hukum. Batang si minit on 10 sendan syaka pertai. Tangan sapas don dikidur ke basir kai haka phone jong pi. Ladang amyu iya utu khna banwan poi syakari jonga la shaman stem tangkata ka jing im jong pi ru kalakon. Ha balas ngowi ka jing penting bad balayo ilai ke video ka jing sarong jong General Ahmad kalajak kansan. Bad hakani ka porula pos abi pung. Mentau la ngad jing riam bad jing ketang mensiam ulah ban penlat no yu hamsa. Handai la don ka problem ka bahek bha. Ki news channel kari India kila flash pang jing syak kem no yu agent jong ke India. Namar kata kadau kumno kain la memburi yakat kani ke jing tulat ka bajur. Dei hang ni hamsa ular khie bar ula ong. Kani ka singi kala jathik kumbala set khnang yu sir hapo jail. Mentashim ya baro ki kendon ahan ki bala pengat yanga bar kenton syu ha usir. Hadin kata satana kamat ki media ki bala kwa wat jing ti bahar. Batang kata ka problem jong pi kala po sya ka bakon. Haga kutlar ke manse balik drop yu hamsa syamar kala hills kabakan jar. Kamadu hamsa barok kawai kala lehi rengkat kasnam kabala damben. Kabadangam syapok kendong kawai kekaliram kalawan ban peliat nak kabenta jong Habala rung suki syadien ulah kendit baha kalong baladai pen banduk thaula jong Jamil. Habala yu iya uni upersa ulah kendit baha bumla ban ngeng. Haswa kanela pen i bawa jiu la pla baladon sa ubai ubru la jong balaja dagi popos nem mensyua hapo Pakistan. Balase unumla satia bani itu markhaman. Unumla hiru bantip ya kekerteng jong tau beriu. Saya dah nari nak kandu kucing ma. Bar ke khana ka bakalan bahana baladai pen bandau Jamil secret agent ke basir hitam jong kari India. Dei na kata kadau kain la sang thu syai bahaman kapur bo hamsa ula jan kun handai dei Jamil ubala penlaj im yu da kasan.
Kabas ngupala hadu kata kalong ba uniu Jamil unang pa ki secret info si India balajan adu ki sapusan snem ki baladem. Ula deu batrim sisa na balajan don marsi tenggas pa snem ula imlang bar kini kinung syun kataru klam dala sa tiaban subas ni ai. Kathongi ka ba khamat du ka dei ba unsa long ku musup primida jong ka Pakistan ba chisin ka singi kala banja. Ha balalap dekat ka ni ka full story wa hamsa umla syu ban keren bat ula dap satang da ka jinglengo. Hadin da kajingpang mensi muam sa ula keli. Kumno ka yakina bad ikhon jonga kilong. Hatu kisingan u Jamil ula ong. Toy ha kajing sya pila dai ban klet no yaki si junom. Tambah kila IT ban ya daya pi ban makiru kidon ha pedeng jong kajing singan. Hasua ba ham sa un pet no siling sun ula ong saya kawai. Kajing pabi bacur tam ka dai bempat jo penjab yu dawud da ka ketira jong. Habas ngoi ka ni u Jamil ula pusam ke sahu. Barulah peni kadur ke barem. Ha kadula don lang unkat u Jamil. Kabasung kundi cucu kalong buk majori kepal ru. Ulah yang lang hakan di kajuk kadur. U Jamil ulah pelaya ke sekret ke bompat tip menu-menuru. Katu kajuk kabi ke bala pelan penyap yu hamsa. Baru Jamil ulah pendap dadehi ha kapuar ba ai kublai yu dawan. Da kadur kemat penyap beri u Jamil ulah pasiau. Balai ngila ai kajinyak basung. Unsa jod kitor suki-suki barkas ngi kalanang mainos klam da benai ai ruem. Ha balatip ikan ai barok ke sekret bumla bermudur u hamsa ula ki wa keleng soin bar poi suk si India. Ka klim mar ke baula hiar hai India ula ya kendo yu bos aje. U aje da kejing sarong ula pai bada hukum. Pidai bandilit no ya barok ke bala jaman shwa banang ni khamat kejing im ke bathma jong pi kelas dang. Ya pi la khang persyak banai kendo biang sei sien ni kinu-kinu kirim. Da kajing pai do nuat ba kajing cha uman u hamsa ula sei kadur jeng kalok ba dikhun ban thang no sundan. Tangkum ni la peni ba kisngi ba kenja kilayan. Handai kendi-kendit u aji ula yok ripon ba hamsa ula cak rengai pen ban napok kamera. Kajing sisa kadai ba hamsa ula pang pala kaman siam kum ta ula lumi kitum kitam ba ula petu da karal. Hakani kepor ula leit cepat takot ke badai kasnong trajong u ban dia kendu ya ki bahaya masam la jong saji sen biang. Handai haba ula poi ula jo kemen sim na ba ula kenjak jar-jar na bakim kemen wat haba la syambiang ya u. Hakihi kila khain ba ula yap daki post nem bat kim kwa syu banang imbat u. Uam saru ula song thu balada u im jubor kan bu jing ma pen ban ya kajing im jong ani kajing kasam barok kawai. Kani khana kala poi sya bakon. Kuble shibu ne pi barok.